ushobora kumva ko ari inkuru isa naho isekeje ariko kumva ko ari n'inkuru nanone ikora ku mutima kwibaza se bimeze gute. Nuvuga ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC ndetse n'igihugu cya Sudani biyoboye isi mu kugira abagabo bibitseho ibitsina bya rutura. Reka tubifurize ibihe byiza abakunzi b'umuryango mugari wa Biza TV Rwanda. Reka tubahe ikaze kandi tubifurize ikaze mwese kandi nzi ko murihorana na mwese murabizi. Abari mu Rwanda ubwo ni mu turere tugera kuri 30 mu ntara zigize kuri nyine umujyi wa Kigali. Abari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, Burundi, Tanzania, mwese mukunda ibiganiro byacu bya Biza TV Rwanda, mbahaye ikaze mu muryango ukwiriye. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu ushobora kumva ko ari inkuru isa naho isekeje ariko kumva ko ari n'inkuru nanone ikora ku mutima kwibaza se bimeze gute. Nuvuga ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC ndetse n'igihugu cya Sudani biyoboye isi mu kugira abagabo bibitseho ibitsina bya rutura. Ubwo ni penis ziri largest and strongest kandi ziri height cyane, gifite santimetero ndende ku buryo wakibatse bigenda gute kugira ngo ibihugu aribyo byisanga mu rutonde mu mazina ya mbere ku isi afite abagabo bibitseho ibitsina birebire cyangwa se bafite icyo bita imyanya y'abagabo y'akanyabugabo miremire cyangwa se minini. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda, buvumbuzi siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga turi kuri Biza TV Rwanda. Ukomeze kuri subscribe ukoreshe amazi ibiganiro byacu byo kugeraho umunsi ku munsi. Kenshi mukunda kumva umugabo kumva rimwe n'imwe bidakunda kuvugwa, ntabwo bikunda gusohoka hanze cyane, rero ugasanga umugabo arimo arashwana n'umugore we, nyamaza wakinjira ndani ugasanga umugore we yapfuye n'umugabo ngafite sex ntoya, cyangwa se ugasanga umugabo sex ye yaragabanutse cyane bitewe n'ibikorwa bitandukanye aba yagiye akora mu buzima bwe, harimo kwikinisha, imisemburo, amahormoni abagiye yaragabanutse atuma iriya sex ikura, ugasanga byose bihuriye muri we, bityo akabura shuwa, akabura ibyo agomba gukoresha. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga bakunda gushwana. Rero ubushakashatsi bwakozwe na Data Panda, isoko y'amakuru atandukanye ku buzima n'imibare y'abaturage, ubukungu ndetse n'ibindi, bwerekanye ko ibihugu bihagaze ku bipimo by'uburebure bw'igitsina cy'abagabo igihe cyafashe umurego cyangwa se cyabaye erected. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko impuzandengo y'uburebure bw'igitsina cy'abagabo ku isi ari hafi ya santimetero 13 n'ibice 12 bingana na inch 500 n'ibice 16, mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari santimetero zigeze ku 14 n'igice kimwe, aribyo bingana na inch 5 n'ibice 57. Wakibaza se ibihugu biza ku mwanya wa mbere n'ibihuhe, ese ibikurikiraho ni ibihe? Ese ibihugu biza ku mwanya wa nyuma mu kugira igitsina gitoya ku isi cyo ni iki? Ukomeza udutega amatwi udukurikira umutaka ku munota, isegonda ku isegonda, wumve kandi umenye nkwaye ikaze mu muryango mukwiriye wa Biza TV Rwanda. Ibihugu rero bya mbere biri ku rutonde, ibihugu byo muri Afrika nibi byaje ku myanya ya mbere, harimo Sudani, nicyo kiza imbere n'impuzandengo ya santimetero ingana na 18.0 bingana na inch ya 7.07. Gikugirwa kandi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC n'ibipimo bya santimetero 17.9 bingana na inch ya 7.05. Igihugu rero cya Equator cyangwa se Ecuador kibarizwa muri Amerika y'Epfo cyaje ku mwanya wa gatatu n'impuzandengo ya santimetero ingana na 17.6 bingana na inch ya 6 n'ibice
93. Ibihugu kandi ibihugu bya nyuma byo bimeze gute, bihagaze gute? Ku rutonde ku ruhande rugaragara nuko bigaragara, ku rundi ruhande ibihugu byo muri Aziya y'Amajyepfo y'Uburasirazuba byaje ku mwanya wa nyuma. Ubwo ni Thailand yaje ku mwanya wa nyuma n'impuzandengo ya santimetero 9.4 bingana na inchi ya 3.71. Ikurikirwa kandi na Korea ya Ruguru ifite santimetero, aho igitsina gabo cyangwa se sex cyangwa penis ifite santimetero 9.6 cyangwa se inchi ya 3.75. Hakaza n'ikindi gihugu cya Cambodia cyangwa Cambodia ifite santimetero 9.8 cyangwa se inchi ya 3.88. Ubushakashatsi kandi bwakomeje bukorwa bugaragaza ko ibikorwa byagiye bikorwa na muntu ari byo rimwe na rimwe bishobora gutuma sex y'umugabo yiyongera cyangwa se ikagabanuka. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko abenshi mu bagabo bakoreweho ubushakashatsi bagiye bavuga uburebure bw'igitsina cyabo babikesha kwifatira ibipimo ubwabo nta muntu ubibafashemo. Ibi kandi bishobora gutuma habaho ukabya cyane mu bipimo byatangajwe, ariko ubushakashatsi bwabifatiye ku nyandiko zakusanyijwe mu bihugu bitandukanye, harimo naho bifashishaga abaganga mu gupima ingano y'ibitsina mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni ibintu byakorewe ubushakashatsi, nawe ubwawe ushobora kuba wabikonaho kumva wenda bakoze ubushakashatsi uratwohereza santimetero wabonye kuri sex yawe, ugapima uratwohereza wenda ibipimo wafashe umunsi n'uyu, igihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se igihe sex yawe yabaye erected cyangwa se yagize umurego. Numara gutupima santimetero tweze umva nuko bagiye bafata ibyo bipimo kugeza babonye igihugu cya mbere n'iki, igihugu cya nyuma n'iki. Uretse kandi uburebure, abagabo benshi bita cyane mu kugenzura kw'igitsina cyangwa se jet. Mu bijyanye n'umuzengunuko, Ubufaransa bwaje imbere n'impuzandengo ya santimetero ingana 13.65. Numva habapimye uburebure ariko bapima n'umuzenguruko cyangwa se sako ya sex. Ibi kandi Ubufaransa bufite inchi ingana na 5.37. Bukurikirwa kandi n'Ubuholandi nabwo bufite inchi ya 5.33, ndetse na Ecuador ifite inchi ya 5.29. Ubushakashatsi kandi mu ko bwagiye bukorwa mu mwaka wa 2023 bwagaragaje ko impuzandengo y'uburebure bw'igitsina cy'abagabo mu gihe cyafashe umurego yazamutseho 24% mu myaka 29 ishize yose. Ibi kandi bishobora guterwa nuko abana b'abahungu batangira ikigero cy'ubugimbi bakiri bato, bigatuma umubiri wabo uhura n'imisemburo yongera ibice bitandukanye birimo ndetse n'igitsina. Murabibuka ari imisemburo ibishinzwe icyo growth hormone, ibishinzwe gukura ndetse no gutera mbere n'iterambere ry'igice runaka cyangwa se ibice bigize umuntu. Ubushakashatsi kandi mu mwaka w'ibihumbi 2000 ubwo hari kera bwakozwe ku bagore bagera kuri 175 bwerekanye ko 21% gusa aribo bita ku burebure bw'igitsina, naho 1% gusa bakavuga ko ari ingenzi cyane. Ku rundi ruhande rungana na 79% by'abagabo bifuza ko igitsina cyabo kiba kirekire kurushaho, naho 48% bakemera ko bagiye babeshya ku bipimo byabo uko bagendaga babyohereza. Ngaye nguko rero ni inkuru wumva ko yarishamaje, ni inkuru kandi yanditswe n'umunyamakuru ukorera igitangazamakuru cya Bwiza.com yitwa Olivier Ntanturo, akaba yaragiye yandika iyi nkuru ayishyira mu gace kiswe utuntu n'utundi. Nitwa Eric Nshimimana, nayindi neguza nawe utaha.